tugire Kristo bakunze umukama aho muri komande z'isi amara ya Yesu Kristo abe mu mitima yacu ububasha bwo butatu bwandi Imana imwe rudende ukorere muri twebwe kugira ngo dushobore guhangana n'ibyahora bihangayikisha ubuzima bwacu bikanga yuko turamba kandi tururanirwa. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwisaho ijambo ry'Imana rija gusozera ibicaniro cyangwa amazamu atandukanye twagiye tubamwo uyu munsi wa mbere irigenekerezo rya 21 mu kwezi kwa 11 2025 uyu munsi wa mbere mu misi 40 y'amasengesho tugiye kubamwo dusesangura ubuzima bwacu kugira ngo turabe ko impinduka ishingiye kuco twagenewe kubaco yotuba ko tukiri kuri isi y'abazima. Kukubera ku byukuri ari abantu twasanze batakaza amahirwe yabo bakava kuri iyi si badafise ico bo kwigamba, bakava kuri iyi si badafise ico bashikana imbere ya data, bagasanga umusozi wabo igihugu cyabo cyakabaye gikene imiryango bavukamo yabaye mikene kubera ko inyenyeri bari bararemanywe yakoreshejwe nabi, yakoreshejwe mu gihe kitari cyo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga yapfishijwe ubusa. Ubundi aba Kristo iki ahantu twagiye gupfira ni he nitunatahura ico turi kandi tukibanda cyane kwirabira mu bigaragara ibitagaragara nico gitereko cibigaragara turongera kuri iyi si. Ubona ba Kristo nibabwirizwa kuba batazi inyenyeri niki. Wani twavuga ngo Kristo ni inyenyeri yo mu mutwenzi, kubera ari inyenyeri yo mu mutwenzi. Kandi Bibiliya ivuga ngo mu mafi ya nijoro mu gihe cy'ijoro Imana niyiza gukorera ku buzima bwacu. Imana niho yaza, sibyo ikabana na Adamu yaza ku mugoroba. Byumvikana ko Kristo n'umugisha n'ububasha dusigaranwa n'Imana mu gihe igomba ko umwana w'umuntu ari wakora, kuko Imana ubundi dusomye Bibiliya tukara imvugo ya Yesu Kristo turabona ko Yesu Kristo ari umuco, ari ijambo, sibyo ari umunyu w'isi, kandi tukabona ko uwo jambo w'Imana yamyeho, kandi tukabona neza yuko Kristo ni inyenyeri Imana yaduhaye iyiduha yayibumbabumbiyemo byose dukeneye. Kristo rero ko tuvuga ngo ni inyenyeri yo mu mutwenzi, ni bwa bubasha bw'Imana bukorera muri twebwe mu gihe Imana ikeneye umwana w'umuntu akora. Kubera iki Yohani 4 yandika Kristo Yesu umucunguzi wacu aganira n'umunyasamariyakazi yaramubwiye ngo emera, yaramubwiye ngo nawe uri kurambwira ngo basogokuru basengeye kuri umusozi barawera, ngo banwereye kuri riba baranyotewe kandi barawera, nyemera. Yaravuze ngo Imana n'ukuri kandi n'umutima. Yohani 4:24 inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohani. Nuba iyo nyenyeri yo mu mutwenzi n'ububasha bw'Imana n'ubutware bw'Imana buri muri twebwe kandi twaraburemanye. Ndababwira impamvu twaburemanye. Ibi bintu mutarabisobanukirwa mbabwije ukuri inyenyeri zanyu muri kuzizima. Mbabwije ukuri inyenyeri zanyu muri kuzizima. Kandi hari abagore muri kuzimya inyenyeri zanyu. Imana yabarungitse mu bagabo bavuga miryango iraguta, bavuga miryango isambana, bavuga miryango iborego, ari kugira ngo inyenyeri yawe itamanzure, umuco w'inyenyeri yawe utamanzure, gutyo uwo muryango ntupfe ngo ugenda kagiriye. Hari abagabo muri gutakaza abagore mwabawe nk'umuco umurikira mwebwe n'urubyaro rwanyu, ugasanga uwo mugore kubera ko mutavuga rumwe, kubera ko apfukama agasenga ataraguza nkawe, kubera ko yihangana ataborerwa adasambana nkawe, uwo mugore umuhoza ku nkeke. Kumbe ni inyenyeri y'ubutabazi Imana yarungikiye wowe n'umuryango wawe, kukibona ko ibisakuru byo kuvumwa mu bikwije, ikavuga ati igisakuru kiramukiwe nico kurandurwa nico guwera, reka mbaho umugore aba muri ki. Uwo mugore akaba afise umutima wo kwihangana
mugabo bikanga ko wihanganira kwihangana kwiwe ukagera ku rwego uvuga ngo narose Imana ikoma sinzoro nkikunyaga ukagera ku rwego ugomba gukubitisha ingoni ukagera ku rwego ugomba gukoresha n'imbugita kubera igagase na yindi inandaro yabyo niyiye bakundwa b'umukamo inandaro yabyo nuko twatakaje ubumenyi bwuzuye twatakaje twahawe twose twangejwe umwuka w'idini twongezwa umwuka w'ubumenyi bw'Imana twarigishijwe biology biremera turigishwe ikiganga biremera turigishwa kwigisha biremera mugabo nitwigishijwe uburyo twakuza twebwe umwuka kandi twebwe b'umwuka nitwebwe ntandaro y'umunezero y'abatwebwe bagaragara inyenyeri sikintu uhabwa kubera imyaka runaka ufise inyenyeri sikintu uhabwa kubera idini wagiye gusengeramo inyenyeri sikintu uhabwa kubera ko wabatijwe inyenyeri sikintu uhabwa kubera ko wogejwe na runaka wasenze kwa pastor runaka no ariko inyenyeri yawe yatwikiriwe utaramenya ukwikora utaramenya ingabire iri muri wewe ishora gutwikururwa n'umukozi w'Imana umwigisha w'Imana runaka wahawe aba nibatwita ngo ni umuco w'isi none mu bintu twawe nk'ingabire turi umuco w'isi turi umunyu w'isi turabambere ni turabanyuma turabo gutsinda ni turabo gutsindwa sibyo siko igabintu tutarabisobanukirwa tuzorima twimbure mugabo umugisha dufise n'uwakanya gatoyi uko kuri mukimbura uko kurya ugahaga ntibizogutandukanya n'umuvumo wo gukenyuka ntibizogutandukanya n'umuvumo w'ubugomba ntibizogutandukanya n'umuvumo w'icangiro kubera iki hari ikindi kintu washijwe iruhande y'izi mbaraga z'amaboko ukoresha ndababwije ukuri ko n'umukozi w'Imana ashaka ko afise inyenyeri y'ukwigisha ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza kandi afise n'ingabire y'ukuja gukora ikindi kinashoboye kugira ngo agirene kugira ngo ashobore kugira ubutunzi kuri Yesu ndaje mbabwira ikintu kimwe iyi minsi 40 twinjiyemo nuyinjiremo nk'umwana nuyinjiremo nk'ingange hoya arashushe musoro nuyinjiremo nk'umwana nuyinjiremo nk'ingange nuyinjiremo nk'imburakimazi ndizogusiga ukwigusanza oya wawe uri umuco w'abantu runaka wawe uri umuco w'ahantu runaka ariko kubera ko utaramenya agaciro kawe karemano urakomeza ukaboregwa urakomeza ugasambana urakomeza ukiba ukisanga uri umukristo mugabo uri dodomba ngo singene nasenga Imana ndabasaba uyu munsi wa mbere mwanze mutahure ngo inyenyeri y'umuntu niki bundi buri munsi duhora twigisha ngo kuguruza ngo kubohoza ngo gutwikuruza ngo kuguruza ikirekiza ku buzima bw'umuntu ngo gutwikuruza inyenyeri mu bundi nagiye gusanga naho tubikora hari hagahatse turasobanukirwa ibyari ndabakararira abakristo benshi inyenyeri muzi ngo ni nk'ingabirano runaka ufite abandi muzi ngo inyenyeri ni kumenya kuvuga mu ndimi abandi muzi ngo inyenyeri ni igikundiro no inyenyeri muri rusangi ni ubutunzi Imana yagusizemo ibugushiramo kuko ari Imana itavangirwa iravuga ngo n'agacatsi kamwe kari ku mutwe wanyu ndakazi ngo n'urunyegara inzimibere yawe n'ingene rubayeho niyo gwanebwe ndabimenye hari ubutunzi Imana yasize muri wewe bukenewe n'abantu runaka nk'umwaka reka mbakarore sibyo gandi ko ndababwira mushobora kubyumva cyane mu byumve mugaba n'ubyumva uzoyibyaza umusaruro nk'ubu nubanaje ubwanje sibize imyaka 42
nukuvuga muri imyaka 42 nagiye kumenya mfise imyaka 39 ubu niho nera ndabisobanukirwa gose ko muri je wari inyenyeri yuko umunyami babaratazoheranwa n'umubabaro wiwe ahubwo uwo mubabaro uzohera n'umuvumuka muvako ibyangirije byose n'ibyonyi byose akitandukanya nako agahetsa akagira umugisha w'ubutunzi gonga kuri isi n'umugisha wa mu bwami bw'ijuru muri bwa buzima budahera oringate nuba waraje muri uyu muvukano wa studio restaurant komera Kristo ni muzima na ukomeza ukarekera mongozana n'izindi nyigisho zirahari mugabo wanzobera umugisha n'umunyamibabaro n'umunyagahinda n'ufise ibicaniro n'ufise ibisokuru bibi n'ufise ibyamunaniye guhera nzomufasha gusesangura iyo biva ndamubwira inama yicaye okora kandi Uwiteka mumugisha uko abiherekeresha ibimenyetso n'ibitangaro abo ukomeye ave mu gisuzuguro ave mu madeni ave mu bugumba ave mu byangiro ave mu kuzengerezwa ave mu kubabara ave mu gutunura ave mu kugira mu kubengwa n'isi abengukwe n'ubwami bw'ijuru kuko Uwiteka yavuze nawe uvugurutse ngwiki n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara imvugo yiwe ni ame ntegereje umunsi n'isaha kuko ari data yabivuze bizoshika sindi kubahenda namba waraje muri uyu muvukano namba wumvira ijambo ry'Imana muri uyu muvukano ntugafatire kuki kucubahiro cya ufise ku mashuri ya ufise ku butunzi bugaragara ufise ari inyenyeri y'ugutabagwa n'agahora kagusoba kuko hari ubutunzi mwagezeko ubwo butunzi nibwababuza gukenyuka ngubu iya nyenyeri ndabarahiye imyaka nabayeho ndi mu byaha nukuvuga hari inyenyeri y'ukumurikira abantu ngo bave mu byaha batandukane n'ibyago yarizimye narayivukanye ariko gusa kubera imibereho aho navukiye uko nabayeho umusazi navukiye nibyoroshe ko iyo nyenyeri ijahabona none Gidiyoni niyabaye umugabo ari ngaho atazi ko azoba umutware atazi ko azoba umucamanza akifatira mu mico n'imigenzo by'abayuda by'abanyisirayeli ngo namwerereza afise ijambo Gidiyoni yari inyenyeri y'iki y'Isirayeli yari wakubakura kwa Mediyani yarazi ko Gidiyoni afise umwuga wo gusekura ingano akabigirana n'urukundo Bibiliya ikambwira ngo byose warabyerekanye ariko icubuze ni kimwe nuko inyenyeri yawe yakaka reka mbabwira uyu munsi wa mbere ko tuvamo ibintu bisobanukirwa uzobaje gusenga kuko hari umutamana abamama bakarani babwikira akikubita ku bibero ngo hari ijambo n'uryumva rizoba rigwawe uyu munsi usezera ukavuga uti no sinemeye guhora ndi mbata y'iki kandi niba uzovuye mu bata bw'ibyaha uzobaye imbata y'ijuru uzobaye umunyakuri uzomenye ingene data korana n'abisobanukiwe uzobaye umunyamugisha uzobaye muhesha w'umugisha kandi ushobora gutanga icyo udafise ticyo kunda niyo mpamvu iyi minsi 40 wari ukwiye kuraba imyaka yawe y'amavuka ukaraba intego yawe mu mutima wawe ukaraba ubuzima ubaye ukavuga uti kindakirambiwe iki ngomba kukivomerera utaramenya agaciro k'inyenyeri yawe utaramenya ubutunzi Imana yasize muri wewe uracyazempera uzoja no kwiyebera Imana uruhisha umusangiye umubano uzoja no kwiyebera Imana uruhisha intama Imana yagusanze ugasanga nani muburirwa mubabona ugasanga ni umusaseredati muzima na wamufashe ku ngufu ni umufurera muzima na wamufashe ku ngufu ni umubikira muzima ni umupasitori muzima unezeye umuhamagaro wawe mugabo wiruka mu ba Kristo intoki zawe zaheze mu mabere yawe amaso yawe ukimubona nk'uko wonye umiramitwa nk'umugore afise inda amotewe n'akameme aciye nk'imyaka 6 ataginya ko burya no gutwaririza afise inandara si misi yose ariko ama autant de pourcentage ubundi wa mukobwa
we wa muhungu we wa mugabo we wa mugore narababwiye nuba nuri umugabo ko ofisi umugore atari ngare muguga sanga igitekerezo cyawe cyose ntuzu dicta abanza kubaza ati ibintu bimeze gute zomenye ko ari inyenyeri ya biriye ku muryango wawe kuko wa mugore iyo amana mugira nagira umugore ameze nka zeraje afukere kati kazima mutware wanje irasiyo wayizanye mbabwije ukuri hamani nawe kugira ikibazo nyerekekera ku rwego yicwa nk'umumenja nk'umwangushi n'uwari yaramuhaye urukundo akamuha n'ubutware tikari gukunda tikari gukunda ubone inyenyeri y'umuntu niki muravuga ngo inyenyeri ziribwa n'izibwa zitwikirwa kubera ko tutaba tuzi agaciro kazo kubera ko tutaba tuzi ibiri muri twebwe iyo tubizi ntibishobora kwibwa n'ibikunda kuko ni igiseke cyawe Justin wewe wenyine ni wewe uzi imbaraga ziri muri wowe hamwe n'Imana yawe shetani yaberahaze mbabwije ukora barakoze umuti bitandukanye n'ubutunzi mumaze kugerako bitandukanye n'ubutunzi mwahabiye Bibiri kiravuga mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Matayo yaravuze mu kigabane cya 2 umurongo wa mbere mwundire gatoya ngo Yesu yavukira i Betelehemu y'Ubuyuda ku ngoma y'umwami Herode abamajusi bashitsi Yerusalemu bavuye mu buseruko bavuga bati umwami w'Abayuda aheruka kuvuka ari he yari yavutse hari hagaragaye inyenyeri y'ubwami twabonye inyenyeri muranga mu buseruko duca tuza kumusenga umva bakundwa bo mukaba mbiterera inkuru akakoko mugafate nk'agatito ngako gatito nikave mu maranga mutima yanyu ngo twabonye inyenyeri muranga hari ikintu kikuranga gishingiye mu bwami bw'Imana kigatishingiye kukidashingiye kutuntu tutatu tugaragara hari ikintu kikuranga hari nabonwa ngo twabonye inyenyeri muranga mu buseruko tujya tuza kumusenga izaravuga mu Rwanda 13 ngo ndabwiye umuyaga wikuje sibyo ngo ndekurira ngo aboniremeye ngo baze kugirana ngo kuninahatse niki gituma ninahazima ni kubera ibyiza yakoreye mu buzima bwawe ngo babonye inyenyeri muranga bayibonera mu buseruko baca baza kumusenga mbabwije ukuri simba henda Bibiri tuvugira ngo turabami tufise ubuherezi cyane twebwe kera tutari uwotwa Petero wa mbere 2:9 tusubira kwirabira mu bisuzuguriro by'uyu munsi ubuzima ugezemo ngwino ugaruke ku gicaniro wubaka igicaniro gishasha wubaka uruhimbi rw'umukama ubazimana niki wandeme ubazimana niye mpamvu ndiwe konzi kwa tonari impanuka wikure mu mpamvu za sona nyoko barakubwiye ngo bakubwiye ishusho hari inyenyeri Imana yashaka ko yaka muri uyu muryango barakubwiye ngo nacu nzovamo Imana nibyo kunda ko yokora ikosa ngiryo ngukure matacu nzovamo mwamuru umuryango witorewe n'Imana yagutoyega uyu munsi bisi imyaka 42 no yari yarano irandema niyo mpamvu no mubwana aciye ninerane n'urupfu kukiziko hari ico naremewe ari ico natorewe ahubwo ubugome bwanje n'ububi bwanje ibugyaza umusaro nka kurya umwete Paulo yagira mu kwica wa Kristo ari wo mwete yagize mu kugarukana wa Kristo kuri Kristo none muri kwemera impfu muri kwemera gukenyuka muri kwemera gukena
muri kwemera guhomba, muri kwemera guteterwa, muri kwemera ikibengero, muri kwemera ubupfubyi, muri kwemera ubupfakazi, muri kwemera ubukene mwarabwakiri. Mufise ubuhereza mwuka cyane muri igihugu ceranda, muri icibare c'Imana, muri igihugu ceranda mukabicibare c'Imana pour gratuité kubusa gusa. Ngo ugira ngo mumenyeshe ibitangaza by'uwagize duwa bakuye mu mwijima, haragaza inyenyeri zawe zitwikuru ubasha bw'Imana bugakorera muri wewe. Zuwa bakuye mu mwijima akabashira mu muco wakatabonetse. Ngomwe bwa mbere mutari igihugu, ubu noneho muri igihugu c'Imana. Mwebwe bwa mbere mutagire ubuntu, ubu noneho mwarabugiriwe. Aro ubu ni inyenyeri niki? Inyenyeri niki Imana yahinyanyuriye muri wewe cyage yari kiguteraniriza mu makigo y'umubyeyi yakwibarutse. Mbabwiza ukuri ko n'umubyeyi wawe atari ngombwa ngo amenye inyenyeri iri muri wewe. Umwami Herode abyumvise bimutera ko we nabi Yerusalemu bose, kubera iki yari umwasi w'amahoro, yari umwasi w'iterambere, yari umwasi w'urukiza rw'Isirayeli. None abasi banyu nibo mwimitse mu mitima yawe, kubera iki inyenyeri zanyu zarafukerewe. Yaragize ubwoba kubw'iyo nyenyeri. Ubundi bw'Imana yashize muri twebwe abasambanyi, imborego, abarozi. Nimutsosoye kuvuga ngo barozi banoze muri ku gicaniro ngiki. Bonari ishano ndi ku gicaniro ngiki. Ishano mbere ampe comprehensive, kubera iki ashobora kuba mwicanye muri ko murasangira akamemera nk'akasidi mu biro ufite uwamya bwabo itseoke. Mugabo mwishano ngo mwuka ngo bitega ngo birozi. Nta soni. Nagira mbabwira ko isi y'umwuka ifise amakode genetique. Ifise amakode genetique ku buryo bw'uko nta muntu ashobora kukuroga adafise amaraso nk'ayifise. Niyo mpamvu Imana mu kuducungura Yesu Kristo yabanje kugira iki? Yabanje kugira iki? Kuvuka agira amaraso nkatwe. Ni mwamara umwuka w'ishari, mwamara umwuka w'inzigo, mwamara umwuka ukwidodo. Iyo myuka yigendanira mu mitima, mu marangamutima y'abatuye hamwe Rwanda yahuye, ishobora guconnect umuroza kugatanga password, atanga igiharuro kabanga yo kwinjira muri uyo muryango wawe. Mugabo utora kubera iki intege nke zawe. Herode ngo akoranye rero abahereza nk'uko abo bakuru n'abanditsi b'ibihugu bose, abaza ikibanza Kristo yategerezwa kuvukiramo. Araje mu by'ubucungutsi kubera abahinga n'abanyabwenge. Reka mbabwira akantu kamwe, ni mwebwe bwo gutanga itangazo ryo kubuza amahoro imbwebwe, indyarya, imbwa, ibibunda, abatubaha Imana. Nawe mwishura ati ni Betelehemu y'Ubuyuda, kuko ari umuhanuzi yavuze aho yandika ati, ewe Betelehemu ntara y'Ubuyuda, ntabwo uri muto mu bisagara by'Ubuyuda, kuko iwawe niho hazova umwami azorongora igihugu canje Isirayeli. Ngo Herode araza yeranya abamajusi baramufobora neza igihe nyenyeri yari yababonekeye. Arabagenekereza Betelehemu ababwira ati, genda mubarikirize neza iby'uyo mwana, muramutse mumubonye mu ntume ko nanje nze kumusenga. Bahejeje gukebukana n'umwami barijura barijura. Ya nyenyeri bari babonye mu buseruko ibatanga imbere iragenda, ishitse hejuru yaho nyamwana yarari irahagarara. Babonye nyenyeri barahimbagwa cyane, binjiye mu nzu basanga nyamwana na Mariya nyina wiwe, barapfukama baramusenga.
gusenga baraheza bapfundurura ibikemanyi byabo bamushikanira inzahabu isenga n'imira ibyo biyeze baburirwa mu ndoto ngo nibasubire guca kwa Herodi baca bajanda iyindi nzira bisubirira mu ntara ya reka ngeze nga ngomba kuza mbigisha gato gato mvutura gato gato kuyongize birebire yagiye mutabyumviriza nukuvuga iki waba uri umugabo waba uri umugore ndisunze ubutunzi ufise imyaka ufise hari Herodi ari guhiga inyenyeri yawe kandi aboje bayigana kugira ngo bagire iki kugira ngo bagupfukamire bagushikanire ibyo bintu tubifise mu ijwi ry'ubuhanuzi avuga ngo abami bazogupfukamira abamikazi bazokonsa hari Herodi yababujije inzira baraya mu gahinga imisi 40 basubire kuguma mu gahinga hari umukobwa inyenyeri yawe y'igikundiro Herodi yarayicaki Herodi nutamudi ububiri bushingiye kwitayeko rya rudasonga nutacana uruhimbi rw'Imana mushobora byose kugira ngo witandukanye na Herodi munyamanyanga witandukanye na Herodi umunyeshari witandukanye na Herodi yagumije urukundo n'igikundi witandukanye na Herodi yagumije ubutunzi bwawe bizokwandikira ariko humure nimba utari mucaha Imana ntibwemerera kwakugumya kubera iki afise igikemanya cyo kuzana ibi ni mushobora kubisobanukirwa ngomba mbibigishe mu rundi rurimi mushobora kumva ubundi sinzi visite nigeze kwakira ngaha mbagirira ikiganiro tugirana ikiganiro naho ndababwira ni ku by'ukuri nageragaje kurondera sociale mu buto bwanje ndi umuntu w'urukundo kandi yitaho ibintu by'abandi kandi akabyubaha pe shit n'imanzu ushize muri komite y'urubanza ngo ndabizi ko butamboye mugabo sinigeze mbone keya nimwe mu buzima bwanje ariko nageze ku rwego inyenyeri yanje imaze kurabagirana inyenyeri yanje imaze kwaka inyenyeri yanje imaze kurasa umuco kazumbona akarimi kaje kazona sinabwiye kazobona ngo aya namazi yo kumwabo makomera Kristo ni muzima ko nakuze nyumazi ntagura ndavoma kwibomba nkavomesha umutwe ubundi na wakanagahuzo ndavuga ibi ni ibiki wagira mubajije buge abantu bugwa mbere narababaza umuntu wa mbere yamaye amafaranga akorera ari gitsina hungu mugari muto ugeranije nuko ngana gukora nanze ndi umwari mu kazi wari umunyeshuri ama amafaranga menshi cyane we yari yadesize ngo kwa ama 500,000 mugasinzi byamukaniye aja mu byo kuyexiza ngo ama 400,000 mu buzima bwanje n'umuryango wa mama utunze nigeze mbona umuntu nuwanguranye 200,000 nuwanguranye 100,000 nuwanguranye 100,000 ngira ngata muntu numwe tabimenye kwishyoze kandi yari nguranye zishuko ngira makenga ndavuga ni niye mpamvu uhisemo kungabira 100,000 naho nyene kamanza kwiyeskwiza ngo ariko bazangisamiye ambye ati ni inyigisho watanze numva umutima wanje urari mu rutwe ko n'umusore wo mu diaspora ndavuga ndabyandika ndavuga kumbi igikundiro canje cyakomoka mu bantu batazoba bakenya amafaranga batazoba bakenya iki batazoba bakenya ariko bakeneye ijambo rivuye ku Uwiteka risa rihumuriza imitima yabo ndavuga ni nanje ndagacaki nanje inyenyeri yanje maka yatse yongere yake kugira ngo ugwaruka Burundi abarundi kazi uzazimira yarumvise injo yaje kuri iki gicane bizoye mukomotseko ndabwira Imana ninzokuvugira nacishije ku ruhande niteye Jack akabikanje nkavutse ngabwanje mbivutse neza nje nzivutse nzogupfukamira gushika umubiri wanje uvuga ngo burya tembagaro ryame ndimuzo kwigara mwibaza ngo nubwirase igihe muzombona nsa n'uri karasinzira ndiko ndigisha rimwe ugasanga mfise imbaraga irindi ugasanga nambaraga mfise rimwe ugasanga ndimuzo niwumva niyo nyenyeri yanje ni wo mucyo wa Kristo uri muri je kamabwira Bibiliya irambwira muri Samuel wa 23 ngo Dawudi yarari ku rugamba
ngo umuhungu wa Goliyati aramwubira kuko Dawudi ngo niyigera siba ku rugamba usebye umunsi yagomba gukora icyaha cyangwa n'Imana umunsi yicande Uriya umunsi asamanya bambe muka Uriya ikarangira yishe Uriya kandi ngabo ye cyo gituma Imana yamuhanika mwicira umwana yavuga ati bisonzesheje wasenze mukanda mwica Dawudi aramuhararazi wawe Dawudi nase aragarigiye akamwibagira mwibuke Samueli umwereza nguka akaba n'umucamanza muri Isirayeli imyaka itari imiko wasubiriye Heri mugihe yapfira rimwe n'abangu be Ofure na Finehasi mwibuke agiye kwimuka abahungu Imana yabwiye ati kwa Isirayeli ndafishe umwami Isirayeli aravuga ati nta wundi mfise ko bose byase kumukuza umeneka ngo uve mu rukundo baramwibagiye mugaye ryari itaragiye Isirayeli uritara ry'Uburundi mu gihe cyawe nganura bimenye uricaye mu gwagwa biremera nuri abimenye uri kuvuga ngo mengekera rudipe ninkura mu mubindi ndagukure mu bagabo ninkura mu mubindi ndagukure mu bagore ninkura mu mubindi ndagusogotesha umubabaro ubwo busore bwawe gupfe kuwusa ninkura mu mubindi ngutunduriza amarangamutima ubukobwa bwawe Dawudi uwo mungu wa Goliyati yaramaze imyaka itari mike afise ibigwanisho hafi bimwe byase agomba kuzokwica Dawudi yagiye ku rugamba yabaye ishigwa rimenetse no mu busaza bwiwe ni Abishayi yavuze ngo amutabare aravuga ngo nuzokongere kugaruka ku rugamba itaraga Isirayeli rizima tukazimya itaraga Isirayeli Dawudi yabaye itaraga Isirayeli Eliya aza kugenda muzosome mu bami ba mbere 19 Ansoro ntabwo nkunze kuvuga ibintu bitari byo Abami Elisa na Eliya ni ashaka kuba 18 Eliya tangu mugabane Okay, imwami wa kabiri amusori. Ni mkigawani cha kabiri, imwami wa kabiri. Gawani cha kabiri. Mbaza majambo yavuga. Ngo Eliya aduga mu ijuru mu gihuhusi aha murongo wa 12 wa 22 ngo Elisa bibonye cyarasemera ati dawe mukogote w'Isirayeli namwe murwanira ku mafarasi b'Isirayeli wanyuma ntiyasubira kumubona Elize asumira impuzu ziwe azitabura mu ibitabo bibiri hanyuma yandura umutamana wa Eliya wari wakorotse umva kuri we asubira inyuma hagarara ku nkengera y'uruzi Yorodani yakira iyo mutamana wa Eliya wari wakorotse umva kuri we akubita mu mazi avuga ati umukama Imana ya Eliya wowe uri hehe Eliza kubita amazi amazi yicamo kubiri amwe aguma ku ruhande ayandi ku rundi murumva ibitangaza no kuvuga iki hari inyenyeri yari muri Eliya yari ishingiye ku bubasha uko ari bitangaza iyo nyenyeri se yakiriye gute yakiriye mu kugira umwete inyuma yiwe kamuza ati nitujana akambwira ati simusika nukuvuga
umwete ugira wo kurondera Imana, umwete ugira wo kumva ijwi ry'ubuhanuzi, umwete ugira wo gukora ibikorwa Imana yatugeneye gukora, nico kigaragaza inyenyeri iri muri wewe, kandi nico gituma inyenyeri iri muri wewe yakaka irabagirana. Ntukemere yuko Imana mushobora byose isuzugurwa awerere. Ngo Herode araheza yiyereranya w'amajusi, baramufoborera neza igiyo nyenyeri yari yababonekeye, nawe arabagenekereza i Betelehemu. Sindabahenda ibihiga inyenyeri zanyu ni byinshi. Herode ngo aravuga ngo nimwamutora muce mu magaranze ko musenga, Imana ibagoba ururimi ntibari kumuhamagara. Imana izi kutunyegeza, Imana izi guhisha amabanga yayo yasize muri twebwe. Ahubwo ni twebwe tukigomye kuba tutaragira umwete wo kumva no kumvira amategeko, amabwirizwa n'amahame y'ubwami bw'ijuru bw'inyenyeri zacu zikorere ku mugaragaro. Ubundi hari umwete uzogira, nibwo murambwira abana bako iyo munja mu manza z'abantu, iyo mugendera mu ibarabara ntimuzogende mube bagutwa nko kumenga mwataye mafiri. Hari umwete uzogira, hari ukuntu uzoba umeze, hari ukuntu uzoba wifashe. Uwerutse we namubwiye ati gute wuba ukakurira mu bantu uri muri bishi, uri umwana w'umukobwa ukeneye urugo, ukaganyaguza ukarya nyene ngo motife ngo ni ibyawe, ikimenyetso cyuko nawe mu nzu yawe barirako bikemera. Ni bibi iyo nzara ufise urutora amazi cyangwa akaji unwe, byo bagize abo kwicaye ukiyerera ukakana amwe kuri kumwe n'umuryango wawe gusa. Naho nyene usanga igihe cy'ukurya mwese mugihuritsa ko mwese mwose bashobora gutora karya. Ibizimye inyenyeri zanyu biratandukanye, ariko ikidutandukanye nabyo ni iki? N'amasengesho, n'umwete wo gukora icyo ushoboye gukora. Tuzose kuvuga ngo nabujijwe umugisha n'umurotsi, tuzose kuvuga ngo nabujijwe urugo n'umurotsi, ntuzose kuvuga ngo nabujijwe amahirwe n'umuhabara. Hari ijwi ry'ubuhanuzi, hari ijambo ry'ubuhanuzi warukeneye. Ikintu nkundira Imana iyi minsi 40, nugira umwete wo kumvira ijambo ry'umukamurishira ukarishira ku mutima, ndaje kubwira ibintu bizokuzako. Ugomba ubanze ugendane n'abamarayika b'umugabo, ugira aba bodyguard, apana babandi nyene bagaragara nkuko. Isi y'umwuka igaragaze ko uri igitangaza mu bitangaza. Dawudi amaze kuba muri ico gihe yaravuze ngo mu bitangaza byaremwe ndi wa mbere. Niya tugiye kuba inyuma y'uwo musi wa mbere utanguriye amasengesho y'imisi 40, birirambwira muri Matayo 4 kankoreshe Luka, kankoreshe Luka. Ngo Yezu asubira mu bugarire ari n'ububasha bwa mutima. Murabyumva? Murongo wa 14, Luka 4. Ngo Yezu asubira mu bugarire ari n'ububasha bwa mutima. Inkuru imwerekeye ikwira muri iyo ntara yose. Ngo kandi yahora yigishiriza mu masinagoga yabo ani nazwa na bose. Nagira mbabwire ko uyu musi wa mbere nimba kuvyukuri wakoresheje amahame yo gufunga, kwirinda icyaha, ububeshi, gusakuza, umujinya, inzigo, ishari, kurya ibigereranye, kutarya ngo uhage cyane, warurya 6 ugapunguza, ukarya 4 2 ukabishira ku gicaniro, ukaba umubavu, ukavuga ati ndazi imisi 40 nzosozera.
turi kubyinana n'abafunzwe, turi kubyinana n'abagwayi n'abari mu bitaro. Imana mushobora byose izongerere neza. Izo nkuri gisuzuguriro. Nawe ukazoba mu bandi. Kwavuga ndi Imana wanjye igihumbi, reka njya amajana 8 amajana 2 ndashoka cyane. Kugwa ku cyavu, ushigwa ku cyata. Bakristo kuri inyenyeri zanyu zake. Inyenyeri yawe nizopfi twikuruwe, ukiri wa munyadini mwiza. Waguhengera pati yavuze ngo atangwe guhereza umugati mvingona ngo baterura guhereza ngo uragiye guhereza. Hari ibindi bintu uzosabwa. Kandi ikintu kiwaje ni mukizi. Hari ahantu ho gutwikururirwa inyenyeri zanyu muri ko muri Nuba. Ni he? N'ahantu bavuga ijambo ry'Imana rigakora n'amarangamutima yawe. Bavuga ukamenga bariko bavuga we kandi atawumwaganiriye. Ndabara yari umukristo. Kandi ebo sinzosubira komera umuntu kuko yaranyemeje gose ngo ibyiwe mutwaganiriye umuntu cyenda bwigisha. Ndabara yataka na kimwe yigeze ambwira porta nako ndasenga mbisengeraho. Ndabwira nibwira umunsi waramuganira ikintu gisa n'iki. Cyumwe ngungira no twubakanye bikubwiye. Ndabwira nandenganije. Eka ni mwese murandenganije porta uye kuzibira amarembo mwinjirira. Ninje nabwo ukomeze. Kandi none ariko bamfise ko siyo nigishije izina ryawe. Cyari kimenyetso cy'uko inyenyeri yiwe izotwikururirwa muri studio restaurant kamera Kristo n'imutse. Mugano umurapfa mwiruka umurondera abantu zimurondera iki. Umuhanuzi azoza adapika umutima wawe. Adashingura iyo arishinze mu marangamutima yawe. Mutarinze kuganira akashingwa kubw'inyigisho y'ijambo ry'Imana. Nazozana ibiganza bishushe akabizanisha inzahabu zizogusiga uko nyine zagusanze. Kuko Imana ikorera mu ijambo ryayo. Ikinigi ugiye kwemerwa. Ikinigi ugiye gushira amanga. Ikinigi ugiye gukugwa ku mwuka w'ubwo. Ngo Yesu araheza Nazareti, araheza Nazareti. Aho yari yararerewe yinjira mu sinagoga nkuko yahora bigenza ku misi y'Isabato. Hanyuma arahaguruka ngo asome. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakizingurura abona handitse ngo mutima w'umukama ari kuri jewe kuko yasize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza abo. Atanguye kwemerwa. Atanguye kugendana n'ububasha, gukorana n'ububasha. Ni yari Kristo. Ni yari Imana. Ari kigihe. Iki ni igihe cy'uko utangwa gukorana n'ububasha bw'Imana. Iki ni igihe cy'uko utangura gukorana n'ububasha bwa Rudasumbwa. Iki ni igihe cy'uko ibikwerekeye bimenyekana. Bakamenya ko kwanuze havutse umukobwa w'indero. Bakamenya ko kwanuze hari umuhungu ageze kuresha. Bakamenya ko kwanuze hari wize ibijyanye na informatique. Bakamenya ko kwanuze hari umuvugishwa. Bakamenya ko kwanuze hari. Yes. Kinige cyo gukora ukemego ukandi yora yigisha akandi nazwa na bose. Kinige cyo gushira amanga ukabumbuza igitabo cerekeye ubuzima bwawe. Abari bazi ko wapfuye bakamenya ko uriho. Abari bazi ko waherewe bakamenya ko Imana igira neza. Abari bazi ko wagowe bakamenya ko Imana itabara. Iki ni choki. Yandungitse kumenyesha baboshwe ko babohowe. None ujya kubohora, ujya kumenyesha nawe atacuramenyeshwa. Inkuru nziza itangura isamirane mu mutima wawe. Natagacurabona. Ngo bahumye ko bahumutse. Zumenya ko ari inkuru nziza ivugirwa ku buzima bwawe.
ngo abacinyijwe ko baboho zumenya ko ari ibiziriko byari bibosha amaboko n'amaguru yawe byakwangiriza kugira ubutunzi kugira ubwenge kugira ubweranda ibiziriko byakwangiriza kugira amagara meza ibiziriko batandukanye no kuramba no kuranirwa iwanyu ibiziriko byakubuje kurongora cye kurongorwa ibiziriko byakubujije amahirwe ibiziriko byagutandukanije n'ukuri bigutandukanye n'ubutungane bigiye kugirane gucikagurika wanungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umugabo aje cyarasinga igitabo twaturatsingura iya Matayo kubera ko yabona Kristo nk'umwami rukambona nk'umuntu w'umusema umuntu w'intellectual gose Matayo bivuga gute Matayo avuga ngo amaze kumva ko Yohani Batista yafashwe ngo asubira mu bugarire Yohani Batista ninde kuri Kristo umucacuzi wawe ninde n'ubwiza bwawe n'imvugo yawe n'akazi kawe n'amafaranga yawe n'umuryango wawe uvuka n'igikundiro cyawe n'ibyo ushoboye mwabyumvise umucacuzi ni cya kintu gikuraho igipfungo n'amagara meza yawe ngo amaze kumva ko Yohani Batista yafashwe nange ni muri Matayo 4:12 ajya muri Luka 14 ngo asubire iwabo mu bugarire ngo yino kwitsitsa washizwe nagira mbabwire ko kuba wavutse navutse ari ya muri kariya gacimbiri kariya ai ngavuga mwaka mu mejeje mu mwana gata isepasa ngo maze kumva ko Yohani Batista yafashwe arigira bizango gukumva uti niko koko maze gusuzugurika niko koko maze kubabara niko koko maze kubengwa niko koko maze kujwenga niko koko maze kubingoma niko koko maze kumutindi maze kumukenda ariko niko koko ndimborerwa ndumusambanye ndumubeshe ariko ngwino kwitsitso ngwino inyenyeri yawe yongere yake reka kuyibanira bumunyakuri shira ubwoba shira gahinda gira amahoro Kristo n'urutare rw'ubuzima bwawe wasubira mu bugarire kandi ngo avuye i Nazareti aja kubikarafanaho ni mu gisagara kiri ku kiyaga mu ntara za Zabuloni na Nefutali ngo ijambo ry'umuhanuzi riranguke mu ntara ya Zabuloni nawe ntara ya Nefutali nzira yo ku kiyaga gihugu cyo hakurya y'uruzi Yorodani bugarire bw'abanyamahanga igihugu cyari cyicaye igihugu cyari cyicaye mu mwijima ngo cyarabonye iki umuca mwishi ngo nabari bicaye mu ntara muzimagiza n'urupfu nyamuco warababaneshereje murashaka ngo mvuge ngwiki kinigiye cyuko n'umugabo wavuga ati koko wa mugore sinabwiye naye nakunze ubundi naye nzengindaziko ndaro n'umukristo yanditse ngo Anita winahe zijaye nikigira cyo ngo ziruhura umutima wacu kandi nacyo ntanga ababyanditse ako kana mutagashitseko nimuvuge ngo ndabeshe oya ngo kandi nacyo ntanga murazi ngo mu Kristo kibaza afise nukuvuga iwe yamaze kwiyakira inyenyeri yiwe yarazimye yamaze kuvuga ati sinzosambana sinziba sinzobesha nzosenga nzovugira zari nzoja mu misa nzogira iki amisigaye nzobona nje mu ijuru nukuri ko Imana yarahushije umunezero w'isi nahora mvuga nahora nca ni hano misi yose ubusinzosubira kuyana ko bire yavuze ngo urahire ku izina ry'Uwiteka nugomba kwemeza iki twabisomye mu gitondo umwanya wo guhindura ubuzima iki bintu kurahirira ubusa ndabarahiye arambabaza uwo muntu rwose arambabaza ndaramenya ko muri urumva uwo muntu ashaka kuba ameze nka Gideyoni cyangwa yamumye Yesu Kristo akiza yabwiye ngo urashaka kubona abo ngo umwami wanje ndibone gute ngo ko abandi ngo baje ngo bafise ababo baco mva Kristo amubajije turashaka kubona birahagije ko mbwira atego mukama ndashaka kubona mugaze kwidodomba abandi azana ibisokura zari bivanze kubera ibikomere bipfirirana ibishira bitubitse amaranga mutima mwe batenze ama depression uno muti wa depression uno muti wa gahinda uno muti w'umubabaro uno muti w'ibisutso kuriro winara yari yica mu muzima giza mu mwijima
mwibuke ko twahereye muri Petero wa mbere 2:9 mwe mutari igihugu unoneho mwarabaye igihugu rekura umuco w'inyenyeri yawe wakirane haraba ukeneye ngo babohoke Imana yasinze muri wo gira umwete wo kubishiraho gira umwete wo gusenga ni muri umunyamasengesho gira umwete wo kurima nimbura muri gira umwete ariko Imana yagushiriye none mukamana wani munsi kwindaya yerewe mu murima ari gukora mareka tigende mubwire mano akabanza karya mareka tigende mubizi by'umugore wakubwiye gari yasubwiye rero mano none Zakariya we ni munsi ko yabyase ngo ko Elizabeth arakahetse mareka kamutsi mu muntu kamufunga umuntu ngo nabari bicaye mu ntara y'umuzimagiza w'urupfu ngo nyamuco barababoneshereje haleluya ngo kuvugwa Yesu atangura kwigisha avuga ati nimwisubire ko kuko ubwami bw'ijuru buri hafi ubwami bw'ijuru si nyuma y'urupfu ndaburahi mugabo yitwa Gideyoni yarazi ngo numuretse ndongeye kwibabwira nimuwaca amazi 6 akamenya ngo niki akana ko kugira urukundo akasekura ingano akavuga ati nakundi biki nibiki ariko ngo mareka musanga aho nyene mareka ngo yamayicaye musigiti kuko yamayicaye musigiti nuko muri bwa bucamanza nuko muri bwa buganga nuko muri ya office runaka nuko ahantu runaka hari habayiki Gideon yari yakwevye narababwiye ko ubutunzi butaraza mu maranga mutima no mu bwenge bwawe tuzobugeza mu ikirenge cyane uzobonyonza mu biganza byawe ndabarahi banza wemezanye n'umutima wakuru wo guhigwa banza wemezanye n'umutima wakuru umuhirwe banza wemezanye n'umutima wakuru wo kuvyara ugaheka banza wemezanye n'umutima wakuru umunyamugisha kuri umunyagikundi uve muri byandi barandoze baragize Gideyoni ngo yabanje kwidodoma aravuga ngo urumva ngo mbega ngo rero hari ikintu kinangaza Gideyoni ndiko nasoma amajambo yo mu gitabo cy'amazi 6 ndawera ndatwenga ngawe ngo mbega ngo basogokuru ngo byabitangaza bavuga ngo wakora iyo twananiwe tukananitswa nuko inyenyeri zacu zafukiriwe cyangwa zagiye ku ruhande tukaja ku rundi ibintu byose tubitakomana nta soni mareka namubwira wenda ngo imbaraga zawe zingana abamarayika bacu nabwiye ko inyenyeri rimwe na rimwe igaragara nk'umumarayika nza gukora mu gihe twebwe tutagenewe gukora mu gihe bisaba by'umwuka niyo mpamvu iki gicane rudakwiye kugisiga uko ukwiye kuba ku rurimi rw'umugabo ugashaka umubavu mota neza kandi ukumva kutavunya amaboko mugihe cyo kwa Nebukadinezari ni arumwaminde Ezekiya Senande namwambe Ezekiya Moise 38 na kana umwanozi yari Isaya umwami yari Ezekiya umwami wa Shure yari inde Senakeribu Mikali 37 Senakeribu umwami wa Shure Ezekiya amaze gusenga Imana yakoze iki nangabo ya Israeli yagiye ku rugamba hagiye ingabo y'ijuru irakubita ingani 185 byose birapfa
uyu munsi wa mbere warukwiye guhera aracasigaye amasaha atari make nibaza ko saa 2 z'ijoro nizamujya nyuma y'izoro ry'abashikiriye kuri nzamujya hagati ya 6 na saa 3 warukwiye kwisuzuma ubuto bwawe ntibuguhende imibabaro bisuzugurira ubukene ntibiguhende hamwe womenye icimana yasize muri wewe abandi bo kwirirwa bariruka barondera bibatunga nawe Imana ikagutunguza ibyiza umutima ukagira urwetse iki ni igihe cy'uko utsinda ubwoba inyenyeri yawe Herodi ntakayitsikamire ntibikemere ubutware bw'Imana bukorere muri wewe inema y'Imana ibe muri wewe kwiriye rwose uyu munsi wa mbere uvuga uti ngomba guhakana ubukene ngomba guhakana imivumo ngomba guhakana imikoshi ngomba guhakana ugwawe uyu munsi inyenyeri yawe yakake kubereke hari umukobwa yatsinze inyenyeri yiwe umusura agira agahinda kuko atabona iyo nyenyeri kirakaka nutangura gushira habona ingabire zawe buriya hari umuzo utekanya muneza mu mutima wawe ibyo mwarabikanya ariko igihe cyuko bibabako ni ikinyene cyatse umusaruro wirukana ubwoba wirukana icyaha ugwanire kubona Imana ugwanire kwegera Imana ugwanire kubana n'Imana umwitegeko ryayo urabe ingene Imana ikubyariza umusaruro imyaka ufise yo kuba kuri iyi si warahezagiwe muragahorana inema y'Imana urukundo rwayo ububasha ubutware ubushobozi n'ubudangarwa bwa mutima w'Imana amen nukorera Imana yonge n'amahoro muyisenge mwishimiye ko yumva gusenga kwayo dawa Yesu byagiye mu ijuru wowe Mana se umwami wacu Yesu Kristo ubwoko bwawe turagushimiye ubwoko bwawe turagukengurukiye ubwoko bwawe turakuninaje ni wowe Mana yo gusubiza hamwe abatandukanye ni wowe Mana yo gusubiza ibiganza byacu umugisha no mugwiza ni wowe Mana yo gusubiza uruhanga rwacu gikundi ni wowe Mana yo kudukiza ingwara z'ubwoko bwose ni wowe Mana yo kudutandukanya n'akavuyo ni wowe Mana yo kudutandukanya n'ibisuzuguriro urakaninazo cyane mu buzima bwacu kuko atakintu na kimwe tuzobura mu rukundo rwawe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo ndadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa inyenyeri yacu yirutswe ko na Herodi turamuvunaguye amaboko n'amaguru turahubishije ubwenge bwe turasobanukiwe ko ataco dutandukanya n'ibyiza watugeneye kuri iyi si y'abazima usibye ko twebwe nyene intege nke zacu n'ibyaha ibisokuru bibi byava bidutsikamira tukikura mu ruhongore wabahesagijwe ukuri kw'ijambo ryawe mukama iki gicaniro twacanye umunsi iyi mibavu itandukanye twashizeko uru ruyimi twakubakiwe munsi bitubyariza umusaruro nyagora kuno bitubyariza umusaruro mwami w'abantu bitubyariza umusaruro mushobora byose turagusabye ngo mutima wa mwiranda bane natwe uyu munsi wa mbere ntudusigarane igisuzuguriro uje kutugendera mu gihe tuzoba turyamye uduhe indoti igaragaza ko twagusenze nk'abana bawe uje kutugendera mu gihe tuzoba turyamye utubwire icyo twokora ariko turakwishikanye ko tukwemereye kwitandukanya n'imyuka mibi y'ubwoko bwose ubusambanyi turabwaza ububeshi turabwaza ubwangushi turabwaza inzigo turayaza ishari turayaza byo byose abarozi bahora batongera ko turitandukanije nabyo
inyenyeri yo mu mutwenzi na voto ingabirano ziwe azishyire muri twebwe kuko isezerano rya mbere dufise ginava n'ububasha bwa mutima mwenda bukorera muri twebwe. Turemeye kure kuri inyenyeri zacu ngo zakake. Ababoshwe nibabohoke, abarushe nibaruhuke, abahora basamba bamenye ko atanyungiriye, abahora babesha nibamenye ko bisa n'igisuzuguriro, abahora biba nibamenye ko atabutunzi buriye, abari inshinyakare nibamenye ko atamugisha bitanga. Inyenyeri zacu turazirekuye zakake. Amavuta atumiza inyenyeri zikayangana n'ububasha bwa mutima mweranda. Ongereza amavuta muri teke, ongereza umwete muri teke, murika murika murika. Ongereza amavuta mu bakenyezi ba Mirikiyamu abagabo babyi ngo zireke gusenyuka njya guhora ku ngoma. Ndisengeye kugwa nje ruhande muri uyu mwanya. Inyenyeri washize muri jewe nikazime, ngiri kuri isi y'abazima, ugwarukanira ugahusha umuhamagaro wako kandi gwaramaze kuza kuri iki gicaniro. Abahungu nibakayobe ngo bubaka uko base babatse kandi baramaze kuza n'ubavu wawe kuri iki gicaniro. Abakobwa nibakayobe ngo bababare batunure babengwe bawukane babyara ishushu nk'uko banyina byababayeho kandi barazanye umubavu wa motaneza kuri iki gicaniro. Abagabo nibagata abagore babo, abagabo nibagasuzugura abagore babo kandi barazanye umubavu kuri iki gicaniro. Abagore nibagasuzugura abagabo babo, abagore nibakabifate mineneko, abagore nibakajane nyabahururu, abagore nibakicwe n'imibabaro, abagore nibakagaragaza ibisuzuguro kuri bo kandi barazanye umubavu kuri iki gicaniro. Mukama inyenyeri wasize muri jewe ndayirekuye, niboneshereza abarundi n'abarundikazi baza no mu bavu mota neza ku gicaniro, bareke kujyajyanya kimwe muri cyo, ubatandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, ubatandukanye n'imibabaro y'ubwoko bwose, ubatandukanye n'agahinda k'ubwoko bwose, ubanezereze nyagora ku ngoma, ubaha amahoro nyagora ku ngoma, ubaha umugisha nyagora ku ngoma, ubaha urubyaro nyagora ku ngoma. Ntihakagire n'umunyenyeri wiyongera kuzima, inyenyeri y'urubyaro rwiza guha Imana, inyenyeri y'urugo rwiza ruri mu gicaniro cy'Umukama, inyenyeri y'ugukugwa kw'imyenda, inyenyeri y'ubutunzi zarazimye kuko tutigeze turonka batukuraho ibicu. Uyu musi noneho uyu mubavu iki gicaniro ururimbi twubatse n'ibituvugira. Urakotse urakotse umunsi ugira kabiri uradutegurira ikimuka kuko ibyiza byose biva iwawe duhe ibyiza ngo mu kuboko kwawe k'ukuryo wari ibyiza gusa nta bibi bihari. Niyo bitubaye ko nitwe tuba twabyikwegeyemo, ne turagushimiye ku byo ugiye gukorera abahungu n'abakobwa, amagara meza ugiye kubaha, ukwisubira kugiye kubaha, ukuramba no kuranirwa, ukweregwa, amadosiye bagiye kwakirwa, aho wakoreye ibitangazo uyu munsi naje ndimo. Mukama hezagira ubwoko bwawe, Mukama tabara ubwoko bwawe, Mukama nezereza ubwoko bwawe. Abahinga n'abanyabwenge inyenyeri zacu nibazihagurukirize nibazihagarike kwa Herode. Hari umuhungu ari umunyabwenge ari umuhinga kuko agiye guhura n'umukobwa runaka, n'umukobwa nuko nyine, n'umugabo n'umugore nuko nyine kuko bagiye gusubirana. None ndakuramvuriye kwa maboko, umugisha n'umugwiza, dutabare tunezereze tubohore dutseturure dutsenze uduhindoto zirimo amashimwe kuko niwe ugaba byose, niwe nyine ingaji n'uburirazo. Je ndagushimiye kubwe nugiye kudusubiriza mu mwoko. Amen, amina, amen, amen, alleluia. Ngundi